wase wito binya wito wase wito binya wito tupikiti mwendo wa saa 3 siamina utileka katika miongo 3 na ile saa 3 siamina utileka katika miongo 3 na ile wa 5 matuko ya 5 mwezi wa 10 mwaka na wangilile na miongo 4 mwezi ya 5 na ya muri kilungu ne masa ntena adhia ni nyeneta wa Boni Venture mutinda mbete Boni mutumia wa kikambola usikana nguko ya kibisu esi ya matumbi kutinda tukile angelwa Uni wa kiseke imweno official public noise maker mukamba munjanja ne saya mudia kukafunga Friday yes naende tuelegela wa magendo now magendo mutumia weba adhukumangi deta wa mungenge wala mungenge wina waigeni aye ndio mungenge ai munene wa kisomo na kuunga ligosi ya coast lakini kwa we ni wani retired mungenge mwana yake zita wandolo mungenge mwana ita wandolo ndolo na mungenge ndolo ne ndise ne mabe ne amamundu anene ndo kyatwe kyasa 13 kyatu chake nogezo biwe kikita utuma kitu 13 zune ne number 40 kana gundu gani edala la wana bandela to gani lewe ndike ya 44 ina 44 namba ngana kweli namba nikenda ndo nyeniki ya 43 munganga ngabra ziyuta kaka yune kotalo era ikia 50 kilo 58 56 mwana mungenge nani mwana mungenge wendete muno yuzi ni mundu inene niwe mwana wega aye siana mbingi siana bandatu lakini ndolowe munene mwili nene na yela me onena hii mwana inyana mungenge brother ageta akinge niwaambie kuona mwendo rote wa mungenge dulo koneka utokwembi mwana inyona uti tita aye tita uti mwana mwitu mwana inyana mungenge yuti yango wandulo akona ndulo ti wa mungenge mwana inya wa mungenge yango wandulo akona ndulo tita wa mungenge tundu mungenge ayumyemea yo amwendete kwithe munene nundu rese mungenge na ndo amakwithe aba belo yu ona ada kondazi yendewa wasi ngombe na siambo mundu angiite no nuza na bai mundu mubuzia mungenge nundu meokia ndulo mungenge na ile kumona ta ibile kuba gida kizulu andikete gida one ode ana chombola lakini weka kali katwelo katwelo akumangi ndio kwa munene wa kisomo godo lakini wani wewe abana mwana muno ndolonyu ndo wone na wamwe ndio kama yeye inaitwa active night zimbe usima kwamba Mungu meto mamba Mungu kana Mungu yue ila mungenge okumya mea oi ainena tangeti tungeza ndulonde maikwatia nia na lakini abana na age eba munone kita mwendete security okay lakini kimea one rona hivi ni endati ningwenda apishi ya kamono nakaya kaka matino ngotilanga wewe ndio godwa na ngamba sawe wewe kwenda huko you mungi ni wona mwana nyako na mwana nyama ngenge wona wewe viwe wewe simu sio imoko mutabia timundu kunena neve yu mekalangire yusere ayisa kumya utuba niwe tazia na ziyake mwezi wa mwezi wewe atulwa yele wetanga muka mazao zwe mawenga iwe ndolo akwatwa polisi nundu ni
muone no suka wana maundu ma rombale kukuna nungeta zilizia mbele na ndakoma polisi au kama munganga kadhozi ng'ombe au mimwana yake ndo akoma polisi wacha security yera iko mambo wanayakeni witha ezi we akoka kanena nake nakakana nebyo akero mungenga mndului nduluno tinie bani niwoke utulanduka baba akakaya makakaya wa ene zikilaki umoya nikiwiu uzuta kwa mama u uzina kama ngenge mbesa eno enda kuintro de za retirement ne wasibi enda kumya mbesa you don't know mungengeto mungengeto ani kukoma komete akakoma wa mungenge athenga ke nukoza sitaza ina sio tuko yumo ngenge akometa nyumba kwake akometa nyumba ndo wenda disitale no leile no leile no eziwe aitewe kuku ekiada no zietu pesa twa retirement tupesa tunaumie bowe ngili miongo nana na we sili yake hata wasiondolo ndolo we ishauma andika sad by tinai umeandika sietwa tewa pambe umeandika anda uyaandika ijegeloenda ayandika mabuto ndiyambea wo sadi tewa anda ya ijegeloenda mabuto ndiyambea wo mali mungenge ela no wele ndo ni mwana inya ai oti mwana aya baba tia ba Mungu aya ba wai goisiane wa kwenda huko ni mutabia aya agawa ndugaro nuna ke ndulundu wewe ni mungenge wewe wika wewe wana kuba abituke na guwa bita tulola mpaka ngale ko manga mundu byada awaza ngaluwa katulola nisani akogeluwa akatuluma ni sienda yo eda muya ngalendi metango lelo ndo kama mebetanga na authority mebetanga na power authority nuzi kutwa idia power ni kube ngalendi ndo miona kisa lucha Menoke hapa lugha hapa ingile uione nisa ni hapa keto buna asie na ndo maende to thoni munge umundolo mungenge yo okundangiyewe na mungenge wende to kikala mbeza sia kakashi akundanga eno kakindu sa ndo liboti yo makwacha no kakindu sa itatone hauma emanda ndana ngalenda ona kazululu mungenge mungenge ngetelo kuniweyo nendolo natia direte yulelo mo chao ni kweli wewe ni ile ndolo mzano bana ngemo binda mungenge asoiwe kinu ndaika 40 asoite ke 7 mende kwezio mane nakaye weme wetha kundu weme mwaza kutegogo weme wa mungenge wethi atai weme mwaza kutegogo weme wa mungenge watu ngiani wakwacha ngeta kusuga ukakwenda ni mundu yaka ini wapi ndaika 46 aswete every mwenye alikile ngomba ndisa emogeta wa ndisa wana na mwita nya ndisa ukaba
kianga indamie ebelo yine yao timba Mungu ana walivuti anaka mangwela ana Wase wito bina wito